Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Allah'ın rahmeti bilen indi Ramazan ayı da tamamlandı. Taqabbalallahu minna ve minkum. Allah Teala barcha qilgan izgiliklarimizni qabullardan qilsin idi. Günahlardan şistaranıp, arınıp, terbiyelenip, şeharga nasip eylesin idi. Amma bir narsani iskartib ketasi kela. Allah Teala ul barcha ayının da Rabbisi. Barcha ayda Allah Teala'nınki. Şevval bulsunma, Recep bulsunma, Zulhicce bulsunma. Hem Müslüman kişisi Rabbisine baratik Ramazan ayındağına ibadet kılı bilen şeklenirge tiyiş tugil. Ul her vakitte da köngülün Rabbisi bilen beylep, her günni Allah'ını iske düşürüp, ana ibadet kılırga tiyişir, ibadet kılırga, tırışırga, ımtılırga borçlu. Çünkü her günni ul bergen narsalarni biz kullanabız. Anın havasını suyubuz, anın suyunu içebіз, anın rizigini aşıyız. Şuna da biz anı Ramazan ayındağına iske düşürge tiyiş tugil. Kabirge kirib yatqanşı Rabbimizga ibadet kılırga gerek. Allah Teala Kur'an'da hitap et. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakel yaqin. Yaqin, yani üç gözüm bilen şu hakikatini görüp anlagançıdır. Yani kabirge kirib yatqaş bütünü biz anda ateistlar bulmayacak. Anda biz göreşek biz. Sırağı ağlını da, cehennemni, cennetini de yaqin bulaşak. Şunda kirib yatqanşı yaqin bulanşıdır. Rabbına nersedi ibadet kıldı. Ne bizim buruş her vakitte de her günü Allah'a buysunu. Namaz okup, urazalar tutup, sadakalar berip. Ona göre Rabbimizni Ramazan ayındağına iske düşürüşünden bulmayışı, Ramazandan sında indi işlerge gerek. İbadet kılırga tırışık. Menenşik Ramazan ayında özümüzni konektirdik. Meşitke yürüge devam ettik. Meşitke yürü bizni konektirdik urazattıra. Tutuk nefil urazalar. Bizning bitalim farz uraza var. Şulay bit Ramazan ayında bulan nefil sünnet urazalar var. Biz alar turundan bugungi darsda indi sileşip gidermiz. Şulayık namazlar da bizden var. Taravih namazı barali qiyamul leyl tüngi namazı yestüden sınıf kılatıran. Var tahajjud namazlar. Şulayık mındı vakitte da sünnet bulup tura her vakitte da Kur'an oku, zikir eytu. Ramazan ayında konektirdik. Şulay konektirgeç biz devam etsek indi bu kursete indi bizden nerse biz şu Ramazan ayında terbiye alganını. Hem elimine küp kişi sırav biri. Nişik bilip bulam ekendi Allah Teala Ramazan ayında tutkan urazabızını kabul etken mi ekendi? Buna galimler ayta, eğer de şu izgiligin, şu ibadetin, bu Ramazan ayında tutkan ibadetin seni yakşı yakka özgerte ekendi Ramazan ayından son, bu bir bilgi көрсетme bulup turadı, senin Ramazan ayında uraza kabul bulundu. Bir ümit vardı, Allah'ta kabul etülüğüne. Eğer de sen devam etesin iken, nefil urazalar tutasan qara jengil iken dep, namazlarını okurga tırışasın meşitke yürüge, 5 vakit namazını öz vakitinde tırışasın başqarıga, yestüden sında tüngi namazlar okuysan, ikişer etip, Kur'an okuysan, Allah'ın zikri, nişik Ramazan'da konektirden şulay barasın. Yaxşı yakka özgeresin, günahlardan tıyılasın. Ramazan ayında urazattım, bit şistarımdım, bit günah jemimeli dep, kalbimni tağını indi pişiratmimeli tege qara noktalar bilen dep. Bana şunda his tıyılar var iken, günahtan tıyılını devam etesin iken, bu bir көрсетme bulup tura. Şu Ramazan ayında Allah Teala ibadetimizni kabul buluğa. Akirisinçe bulayken, Ramazan ayına halik yaşadık, bir türlü turmuş. Ramazan ayındağını özgerip aldık, Ramazan'ın da haliki halakka qayttık. Nefil roza da tutu da yok, Kur'an oku da yok, namaz oku da yok. Вообще izgilikten bir narsa qalmadı. Qıpqara. Как ничего не бывало degендey. Bu indi kızganış, şu alimlerimiz deyik. Alар ayta, bu indi bir kayanış halli bu seni şu o'zgartmadi ekan, şu oyda bu
bir куркыта торган билге булып торады. Аллаһ Таала кабул итмәскә мөмкин ди бу гыйбадәтне ди. Чөнки бу гыйбадәттән син тәэсирләнмәгәнсең, файда алмагансың. Чөнки без тәрбияләнергә тиешбез. Нәфесне тәрбияләп чыгарга тиешбез. Менә шуңа да әгәр дә без уразабыздан файда булсын өчен, безгә шул әз булса да тонусны, форманы сакларга кирәк Рамазан аеннан соң. Бүгенге дәресебездә Шәввал уразасы турында сөйләшәсе килгән. Нәфил уразасының, чөнки бит инде менә бу нәфил сөннәт диләр инде, өстәмә уразалар. Менә шушы нәфил өстәмә уразалар, безнең бит кафарат уразасы бар, нәзир уразасы бар, нәфил сөннәт уразалары бар. Фарыз уразасы бар. 4 төрле инде. Фарыз инде беләбез Рамазан аенда һәрбер мусульман кешесенә ураза торга фарыз, бурыч. Сын аңладык. Икенчесе бар әле нәфил сөннәт уразалар. Ул Шәввал аенда 6 көн, һәр айның хиҗри календар буенча 13-14-15, дүшәмбе, пәнҗешәмбе, Ашура, Зулхиҗҗә, шундый сөннәт нәфил уразалар бар. Шушы нәфил уразаны тотабыз икән, фарыз уразасын тотканда хасил булган хата кимчелекләрне тулыландыра, шулай бит инде ямый җитешсезлекләрне шушы нәфил сөннәт уразалар. Шуңа күрә аны тотырга кирәк. Фарызларыбызны нишләр өчен, тулыландырыр өчен. Бар нәзир уразалар. Мәсәлән, кеше нәзир бирү инде макрух булып тора инде безнең бейиндә, бик хупланмый. Әмма кеше үзенә шундый нәзир алды икән, мәсәлән, шушы уку йортына керәм икән, бер атна ураза тотам. Яки шушы максатыма ирешәм икән, 3 көн ураза тотам. Яки шушы сәфәргә исән-имин барып кайтам икән, мин 5 көн ураза тотам дип нәзер әйттең икән, син шушы нәзереңне үтәргә тиешсең. Ураза торга. Һәм инде 4-нчесе кафарат инде. Монсы инде белә торып хатыным белән инде җинси мөнәсәбәткә керде икән, яки ирен белән инде син кафарат итеп нишләргә тиешсең? Рәттән 60 көн ураза торга тиешсең. Без инде бүген сөйләшербез Шәввал уразасы турында. Менә Рамазан аеннан соң гомумән Шәввалгә кергәнчә әле менә тагын бер хадис әйтәсе килә. Ул хадис безнең Бухари җыентыгында килә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ман сама яуман ди кимдә ураза тота икән ди, фи сабилилләх, ягъни Аллаһ юлында, Аллаһ ризалыгы өчен ихластан ди, ба'адаллаһу тааля ваҗһаху анин-нар 70 харифан." Аның йөзендә Аллаһ Таала 70 елга ди җәһәннәмнән ерагайтыр ди. Бер көн ураза өчен Аллаһ Таала нинди зур фазилат биргән. 70 харифан ди. 70 елга ди. Уйлап канагар, бер көн ураза тота икән ди, Аллаһ юлында ихластан ди, шушы кимчелексез, саваплы, камил 70 елга аның йөзен җәһәннәмнән ерагайтыр ди. Нинди зур безгә фазилат өстенлек, әгәр дә без Аллаһның газабыннан имин буласыбыз килсә. Һәм шулай галимнә безнең Рамазан аеннан соң тагын бер сөннәт нәфил ураза бар. Ул менә без бит Шәввал аена кирдек, шулай бит. Шәввал аенда шулай гаит көндә безнең ураза торга ярамый. Менә гаит көненең 1-нче көнендә ураза тоту тыела, харам булып тора. Чөнки бу күңел ача торган, бәйрәм итә торган, ашый торган, туклана торган көннәрнең берсе. Бер көн гаит иткәч, анда ял иттек. Бер көн ял иткәннән соң инде галимнәр рөхсәт итә инде нәфил уразаларга кергә ярамый. Именно 1-нче көнне ярамый. Әгәр дә ял итәсең килә икән, 1 көн, 2 көн, 3 көн, 4 көн ял итәсең. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте нәрсә диде? Менә Муслим җыентында килә торган сахих хәдистә: "Ман сама Рамазана", кем Рамазан аен тотып чыга икән ди, тулысынча, "Сумма атба'аху 6 мин Шәввал, кана касияму дахр", ди. Кемдә көн тулысынча Рамазан аен тотып чыкты икән ди, аннан соң ди, сумма ди, 6 көн Шәввал аенда ураза тотты икән ди, ул 1 ел ураза тоткан әҗр алыр ди. 1 ел ураза тоткан кебек әҗр язылыр ди. Әмма шарт, тулысынча Рамазан аен тотып чыкканнан соң. Монда сорау туа. Менә нишләргә? Әгәр дә
Ramazan ayında kişinin ağırtу sebeple seferde bulu, hatın kızlarının kurum bulu arkasında günleri kaldı iken. Bunda galibler aytdı, başladı qaza kılırga gerek şuşu günlerini. Senin ağırtı sebeple sen 5 gün urazan kaldı. Başta qaza niyeti bilen indi sen nişliysen, uraza tutasın. Ondan sonra Şevval niyeti bilen 6 gün uraza tutasın. Mana şu vaqtda şu hadiske biz yola qabır. Şu hadis bilen şu hadisning faziletin savabını alabız. İkinci soru. Retten tuturgama bir 6 gün yeki indi yarı gün aralaştırıp. Alimler aytdı, hiç şeksiz indi tege Ramazandan soň bir iyalengen kiliş retten tutup çıksan hayırlı dediler. Çünkü unutulmazqa da organizmda iyalengen jingil bir retten tutup çıksan bu hayırlı hiç şeksiz. Ama şart bulup durmay. Şart bulup durmay. Eğer de biz koyabız mı ay boyuna koyabız her понедельник, четверг tutup baram, hem ay boyunda men 6 günni indi tutup bitirem. Yaki gün aralar, yaki 2 günge bir Şevval niyeti bilen tutabız iken indi, bizning indi urazabız sanalaşaq. Şuna da kimne Ramazan ayın 9-ncha tuttu, qazalarını qılıb bitirdi iken, Şevval urazası bilen indi uraza tutayken, bu bizning indi hayırlı amellerden bulup tura. Şuna göre tırışık, şu Şevval ayında indi 6 günü urazat tura. Çünkü hali köpmi yaşayız bir Allah bile, köpmi ta urazat tutalabız indi. Biz bilmeybiz, şolay bit Allah Teala bunday mümkünçilik berdi iken, bu ayını da indi şu 6 günün urazada o'tkariga nasip eylesin. Şu faziletini kuldan ışkındırmasqa, qadrin bilirge, eğer de selametligi biz indi ruhsat eteyken, selametligi biz bulduralayken, tırışık indi urazada o'tkariga. Allah Teala hidayet tevfik bersin, şu hadis bilen indi amel kılırga, hem indi şu Şevval ayında urazalar tutup o'tkariga, hem bir yıl tutkan ecir savabını alırga. Subhanakallah bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول